istraživanja koja su rađena u Crnoj Gori u prethodnih 5 godina, rezultati pokazuju da je trend razvojnih poremećaja kod djece u porastu. Problem razvoja kičmenog stuba, deformiteti stopala kao i poremećaj vida najčešće se dijagnostikuju. U okviru podcasta koji Montenegro magazin realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture i medija na temu razvojnih poremećaja kod djece, danas ću razgovarati sa Sarom Bero, predsjednicom udruženja Ljubav za ljubav i ženom koja je ne samo u Crnoj Gori, već i u regionu prva počela javno da govori o problemima sa kojima se suočavaju djeca sa razvojnim poremećajima. Saro, hvala što ste izdvojili vrijeme da govorite za Montenegro magazin. Hvala i vama na pozivu. Sa vašom životnom pričom manje više su svi upoznati. Prije 14 godina rodili ste Irmu i Ildu i odmah nakon porođaja saopšteno vam je da djevojčice imaju Downov sindrom. Jednom prilikom ste kazali da vam je od tog trenutka bilo najbitnije da one stanu na noge i da ste mnogo vremena proveli na fizikalnim terapijama. Kako je izgledao taj početni proces i koji metod ste odabrali kako bi na neki način učinili da Irma i Ilda u skladu sa svojim vršnjacima prohodaju? Pa, upravo kao što ste rekli, ipak je dosta godina prošlo, 14. Prvi put kada sam, onako shvatila da je ozbiljna stvar, da im se baš trebam posvetiti, je kada su one imale negdje oko otprilike 2,5 mjeseca i sa 3 mjeseca smo već bili u Igalu. Znači, prvi put sam odlučila da ih upravo povedem u Igalu, jer kao što i vi znate da su tamo najbolji fizioterapeuti, najbolje tretmane će dobiti dolje. I tako je bilo, otišli smo tamo, počeli smo sa kineziterapijama, masažama, blatom, bazenima, kineziterapijama i prosto to je bio jedan baš jako veliki trud, rad. Ilda i Irma su išle redovno na fizikalnim tretmanima, na masaži, a to je bilo, ajde kažem, prije podne, a posle podne sam ja opet sve te vježbe ponavljala koje sam privatno ja plaćala, tako da počeli smo tako i smatram da djeca koja imaju bilo kakvu poteškoću u razvoju, kada se krene sa tim onako na vrijeme da se radi, da opet ima pomaka. Ja kažem, koliko ulažemo, toliko i dobijemo. Da bi fizikalne terapije bile uspješne, ključna je upornost. Poslije koliko vremena je vidljiv napredak? Ja moram da se pohvalim stvarno da su Ilda i Irma, s obzirom da su bliznakinje i da su djevojčice rođene u 7. mjesecu, one su prohodale sa nepunih godinu dana. I stvarno je to bilo nešto fascinantno, ne samo za ljude u Igalu, već i za okolinu, a i za samog genetičara. Kada smo ih mi prvi put poveli na kontrolu, bila je genetičarka Miljanić, to se dobro sjećam. Ona je prokomentarisala, jao Bože, ranije su se djeca sa Downovim sindromom ostavljala u bolnici, gledajte sad kako su njih dve, one su već prohodale sa godinu dana, sjećam se da su imali neke roze haljinice i sa nekim mašnama i da su već onako se pustale i da su već hodale i njima je to bilo nevjerovatno. Ljudi koji su onako upućeni znaju da djeca sa Downovim sindromom imaju veliku hipotoniju mišića, što stvara djeci da teže prohodaju, da teže sjede, tačnije kasnije. Nažalost, neka djeca i to bude baš kasno i dugo vremena provode u kolicima. Osim upornosti roditelja i djece, bitna je upornost i fizioterapeuta, ali i njihova stručnost. Koliko ste zadovoljni tom saradnjom i da li imate neka negativna iskustva? Što se tiče fizioterapeuta, sam ne zadovoljna, nego prezadovoljna i nosim jedno prelijepo iskustvo svih fizioterapeuta.
Prvo koliko su posvećeni djeci, drugo kakav je to samo rad i mislim da definitivno Ilda Irma ne bi stala na noge da nije bilo instituta Igal i da nije bilo tih fizioterapeuta koji su bili toliko posvećeni da sam ja imala kolica za blizance koje su kao vozić. I sad ja dok čekam da uđem u lift, da ih spustim, na 8. spratu su bile vježbe, fizioterapeuti su sami dolazili da mi pomognu da uzmu djevojčice iz sobe, da toliko, ja sam stvarno nosim jedno prepozitivno iskustvo, kao kasnije u prvom udruženju za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju sam ih vodila, to je bio fizioterapeut Božidarka, to se super sjećam. Tako da ja stvarno nosim jedno predivno iskustvo predivnih stručnjaka, tako da nisam imala sad, kad je to u pitanju, nikakvu negativnu ili neku situaciju koju bih baš onako mogla da izdvojim. Čak što više nosim prepozitivno i baš mi nekako rado bih se uvijek vratila njima. Da li je bilo perioda stagnacije? Koje korake ste tada preduzimali? Pa nije, stvarno nije. Ja sam Ildu Irmu vodila, kao što je to većina ljudi zna, bukvalno svugdje po Evropi, Turska, Italija, Albanija, Beograd. Beograd je bila moja druga kuća. Bili smo u Lipovačkim šumama i tamo se sjećam, zvala se Divna, fizioterapeut. Ona je toliko bila gruba da su djevojčice znale da plaču, ali na kraju je ona imala objašnjenje zašto je to tako, tjerala me iz sobe i tješila me. Pa nemojte da plačete, ja sa 20 godina sama u Lipovačkim šumama sa njih dvije. Nosim dosta trauma, ja, ali što bih ja rekla, onako suma sumare, svaki trud se isplati. Sad kad jako je bitno nama majkama koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju, mi konstantno razmišljamo da smo nešto propustile, da smo još nešto mogle da odradimo, tako da mislim da je sve što je u moći moje, ja sam odradila. Ilda Irma su rano prohodale, jako su aktivne, djevojčice idu same u školu, pokretne su, trenirale su i išle su i na balet, bile su i manekenke. Stvarno smo probali sve, upravo jer nismo stagnirali, jer smo uložili veliki trud. Iz vaše priče zaključujem da ste sada kada one imaju 14 godina jako zadovoljne postignutim rezultatima. Ja sam samo kritičar. Uvijek može bolje. Naprimjer, šta je moglo bolje? Moglo je bolje tipa logopedski, defektološki tretman. Ilda Irma su jako pokretne, samostalne, ali i slabo pričaju. Tako da i kod njih postoji neka druga, nije to bilo od strane fizioterapeuta i tako dalje, ali postoji neki drugi nedostatak. Recite mi, da li Irma i Ilda i dalje idu na fizikalne terapije? Pa, išli bi, ali je teško doći do fizioterapeuta. U kliničkom centru su termini popunjeni, sve i teško je uopšteno doći. Niti ima mogućnosti za to. A u prvom udruženju gdje su ranije išla djevojčice kod Sava Kneževića, moram da naglasim da roditelji plaćaju fizioterapeuta sami, da je puno djece, da tipa možete dobiti jedan tretman u nedjelju dana, čak sad ne postoji ni taj tretman jer opet hoću da kažem da ima puno djece i kod fizioterapeuta da mi platimo. Oni su dvije i to je jako, što ja kažem, podizati dijete sa poteškoćama u razvoju je skup hobi koji mnogo košta. A majke dosta toga ne mogu da priušte zato što ne mogu da rade jer nema ko da im pazi dijete. Ovo je bila odlična uvertira za sljedeće pitanje. Po vašem mišljenju, koliko se ozbiljno u Crnoj Gori shvata problem razvojnih poremećaja kod djece?
Ako uzmemo u obzir prije 10 godina i sada, ima pomaka, ne mogu reći da nema, ali dosta toga nedostaje i ja mislim da ima toliko tačaka pod kojim treba da se ozbiljno pristupi da je, sad bi mogli da pričamo ja i do ujutro, dosta toga fali nažalost. Mi se nadamo da će u skorije vrijeme da se to promijeni i da, opet ću po ko zna koji put reći, djeca i osobe sa poteškoćama u razvoju ne traže ništa, sem ono što im pripada. Koja bi bila za kraj vaša poruka roditeljima koji su u ranom uzrastu djeteta suočeni sa nekim razvojnim poremećajem? Moja poruka bi bila da im pruže puno ljubavi. Znači, sve je to dobro, tretmani traju pola sata, maks sat i onda odete kući sa svojim djetetom, pružite mu puno ljubavi, prihvatite ga onako kako jeste zaista, a kada ga vi prihvatite, okolina ga mora prihvatiti i naravno tu su naši stručnjaci, što više rada, što svakodnevno kući sa djecom, kao i sav drugi rad će se isplatiti, vjerujte mi, tako da posvetite im puno ljubavi, pažnje i truda i to će vam oni na kraju vratiti na njihov način, ali to se sve isplati. Saro, hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za Montenegro magazin. Hvala vama na pozivu. Sara Bero bila je gošća današnjeg podcasta. Nadam se da smo ovim razgovorom dali bitne informacije i riješili dileme onima kojima je ova tema važna.